Ndabashimiye abantu mwese mukurikirana ibiganiro bya Hardcore News. Kuri uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye igitero gikomeye cyane igihugu cya Iran, aho cyateye ku murwa mukuru wa Iran witwa Tehran, ndetse n'indi migi yungirije umurwa mukuru wa Tehran. Hose leta ifatanyije na Leta Zunze na leta ya Israel byateye igitero gikomeye ku nyubako za leta zose mu gihugu cya Iran. Ubu ngubu isi yose itegereje kubona uburyo ki Iran iza kuza kwihora cyangwa se Iran ikintu iza gukora, kuko Iran imbere yaho yari yaravuze yuko Amerika niyibeshya igatera igitero na kimwe ku butaka bwa Iran izajya kwihorera itera ibirindiro byose biri mu karere Iran iherereyemo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati bwa Aziya. Byose Iran izabiteraho ibisasu byayo, kandi Iran nayo buriya nubwo idafite ibisasu bya kirimbuzi, Iran ifite ibisasu bya ballistic missile, ni ibisasu biguruka bipfa guhagarikwa na za air defenses cyangwa se buno bwirinzi nyine ibihugu bijya bigira kugira ngo babite nk'ibisasu kuri nyine yagenda akayipfubiriza mu kirere bitaza bikashwanyukira mu kirere bitaragera ku butaka. Iran icyo kintu yari yaragikoze. Ese ni ukubera iki Amerika ihisemo gutera mbere Iran mbere yuko umunsi ugera? Ubundi Amerika yari yashyizeho impuguke zayo, ndetse na Iran nayo yashyizeho impuguke zayo bajya kuganira mu mujyi wa Vienna ndetse na Geneva, aho harimo hagenda habera ibiganiro by'uburyo ki ibibazo bya Amerika ifitanye na Iran bishobora kuba hatabayeho intambara. None ubu ngubu intambara ya mbere, Amerika yamaze gutera igitero cya mbere ku gihugu cya Iran. Amerika ibintu byashakaga kugira ngo ganire na Iran kuva na mbere hose, yagiye ganire ku bintu bigera mu bintu bine gusa. Aho Amerika yavuga ngo Iran ntakwiye gutunga ibisasu bya nucleaire, nyine bitewe nuko Amerika yavuga ati irayo wibuke nucleaire ni ibinyabutabire byifashishwa mu gukora ibi bisasu bya nucleaire, kandi ibisasu bya nucleaire ni ibisasu bibi cyane. Igisasu urabizi neza ibintu byakoze Hiroshima na Nagasaki, ibintu byahakoze, kandi urumva nibo bonyine iki gihe byakoreshejwe mu rugamba, ntabwo rindi shuro irabaho. Kandi ngo ibisasu bisigaye bikorwa bisigaye birushubukana bya bisasu byatewe Hiroshima na Nagasaki. Noneho Amerika ikavuga ati ntago Iran ikwiye gutunga ibisasu bya nucleaire, Iran ikwiriye gushakira ahandi, ndetse bakaba banavuga yuko impuguke za Amerika zavuga yuko ubu ngubu Iran imaze kugira ubushobozi bwo kuba yatunganya uranium ku rwego rwa 60%, kandi iyo uranium itunganyije ku rwego rwa 80%, ushobora kuba wayibyaza igisasu cya nucleaire, aho ngo biba byashoboka. Bivuze yuko Iran ngubu yaburagaho akantu gatoya, n'ubu ngubu ntago warabimenya neza. Ushobora gusanga ari ukwenda ari amakuru adaharahagije, usanga yenda nka Iran yarabitunganije, Amerika rikaba birashaka kugira ngo irwanye hakiri kare bitarafata urundi rwego. Ndetse ikindi kintu ni ukuvuga ko Amerika iragira ngo imenye neza gahunda yo mu burasirazuba bwo hagati bwa biriya bihugu, ngo imenye gahunda neza mu burasirazuba bwo hagati bya bihugu byaho, nyine igire imenye neza umutekano aho ari w'ubucunga, imenye neza ibintu byaho bigenda ari bimeze nk'aho ari ibikontorora, mu gihe Iran yoyo iyo kintu cyo yagihakanye. Ndetse Amerika bivuga yuko n'ibisasu bya ballistic ndetse n'ibindi bisasu Iran igenda ikora, ndetse n'amadrone Iran ikwiye kuyarekera aho ngaho kuyakora, ubundi hasigaye ikajya ishingira ku mutekano wa Amerika. Nyine ariho hantu nyine ibisasu bya misile byose ngo ikwiye kubisenya cyangwa se ikabitanga, ubundi yamara kubitanga hasigaye ubundi ikabaho nta bisasu igira, ubundi umutekano ikajya iwuherezwa n'igihugu cya Amerika. Nyine nk'uko ubu ngubu nk'urugero nko mu Buyapani ubu ngubu niko bimeze. Ubu ngubu mu Buyapani ntabwo ushobora gukorana nk'ibisasu bya kimwe ngo ukore ngo n'ibindi bintu birenze mu bijyanye n'igisirikare, kuko ubu ngubu Buyapani buhagaze ku mutekano wa Amerika. Ndetse Amerika ikaba yibwira yuko ikwiye kureka gukora n'imitwe yitwaje intwaro, aho Amerika avuga yuko Iran
kuba itwara nka za Hezbollah ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye yose urabizi neza ko ari yose igiye ihangana n'igihugu cya Israel Israel kabiri mu ntambara n'imitwe yitwaje intwaro, ndetse yose bikaba bivugwa yuko iyo mitwe yitwaje intwaro yose ifashwa n'igihugu cya Iran. None Amerika ikavuga yuko iyo mitwe yitwaje intwaro yose Iran ikwiye kuyivamo ikabireka ibyo bintu, yamara kubireka hagati ya Iran ndetse na Israel ndetse na Leta Zunze za Amerika. Iran yoyo mu gihe amayegera yashinze ibyo bintu byose nta na kimwe yemera, ibintu byose bayishinza nta na kimwe yemera, byose irabihakana. Amerika kugira ngo ibi byose bibe, kugira ngo ino ntambara bigaragare ko ino ntambara ishobora kuba ikaze cyangwa se Amerika ishobora kuba yaramaramaje, ubundi bwa mbere yabanje ifata abaturage bayo bose ibakura mu gihugu, bose baragenda ibakura mu gihugu ibasubiza muri Amerika. Abaturage bakoreraga hariya ndetse n'abadiplomate bayo bose yagiye ibakura mu burasirazuba bwo hagati bwa Aziya, hose iragenda irabajyana. Ndetse icya kabiri izamura amato, indege z'intambara ndetse n'ibindi bikoresho n'abasirikare bose yagiye irabazamura, ku buryo yazamuye amato ndetse n'indege z'intambara ziruta indege yakoresheje muri Iraq imirarwana. None ibyo byose byazamuye tension ndetse bizamura na pressure kuri Iran, aho Iran yoyo yavuze yuko iramutse igitero cyayo cyose kizakorwa ku butaka bwayo cyari cyo cyose gikozwe na Amerika, icyo gitero Iran izagenda ikihorera ijya gutera ku birindiro byose bya Amerika biri mu karere ku burasirazuba bwo hagati bwa Aziya, byose ikazagenda ikabitera nanone byose. Kandi Amerika yafite ibirindo bigiye bikomeye cyane ndetse n'ibikoresho by'intambara bigiye bikomeye cyane. Iran yo ikavuga ati giye nibaramuka Amerika ikoze nk'iki kintu, ndetse Iran ngizihorera muri ubwo buryo, bitewe n'ibyo birindiro bya Amerika bigiye biri mu bihugu bigiye bitandukanye, harimo za Qatar ndetse na UAE, iza Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, urabona niho haherereye no mu mujyi wa Dubai, ndetse no mu yindi mijyi nka za Saudi Arabia, hose niho Amerika yagiye ishyira ibirindiro byayo. Ibyo bihugu bihemo ibirindiro bya Amerika byose, ibyo bihugu byagiye bibwira Amerika yuko bidakeneye intambara kwibera ku butaka bwabyo, ari naho ikintu Iran yenda ashobora kuba yashingiye ivuga ati Amerika ntabwo yatinyuka kuko irabizi neza yuko intambara irasenya ntabwo yubaka. Ibyo bihugu byagiye bishyira pressure kuri Amerika, bivuga yuko Amerika idakwiye gutera Iran kugira ngo intambara ibere ku butaka bwabo, ahubwo bakwiye gukoresha mu buryo bwa diplomasi. Ariko uko bigaragara ubu ngubu uburyo bwa diplomasi ntabwo uburyo bwa diplomasi bugishobotse ubu ngubu, bitewe nuko ubu ngubu intambara yamaze kuba, kandi niba Amerika yamaze gutera igihugu cya Iran, bivuze yuko na Iran byanze bikunze nayo igiye kwihorera. Niyo mpamvu kugira ngo yenda ibiganiro nk'ibi tuzagucika ndetse n'aya makuru ameze nk'aya ngaya atazagucika, niyo mpamvu ukwiye gukora subscribe, ubundi asigaye ukajya unatera na comment ndetse na like, byana ngombwa ugatanga na share kugira ngo ikiganiro kigere ku bantu benshi ndetse abamenye uburyo ikisi ihagaze. Ese ni izihe ngaruka zishobora guturuka kuri ibi bitero bigiye kuba hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ni izihe ngaruka zishobora gusiga? Bena mbere hari inzira y'amavuta ya peteroli. Iyo nzira ya peteroli itwara peteroli hafi inyura hafi igaburira Uburayi bwose ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye hano ku isi na hano muri Afurika yewe no muri Amerika. Iyo peteroli inyura mu nzira ya Hamusi. Iyo nzira ya Hamusi ikontororwa n'igihugu cya Iran, ndetse igihugu cya Iran cyavuze yuko ni Amerika niyaramuka igitehe igitero, iyo nzira ya Hamusi Iran izahita yifunga. Bivuze ko Hamusi iramutse ifunze inzira ya Hamusi, ibijyanye na stock market, world stock market, ibintu bijyanye n'imigabane ndetse n'ikiciro cya peteroli, aho kanya byahita bitumbagira. No byamara gutumbagira byanze bikunze, aho ngaho ingaruka zigera ku isi hose biturutse ku ntambara ya Amerika, bikaba byatumaga rero amahanga yose yamagana intambara ishobora kuba hagati ya Iran ndetse na Amerika. Nta nubwo n'icyo gusa cyonyine,
ubu ngubu inzira zose zo mu kirere zose zafunzwe, ubu nta ndege yemerewe kuguruka mu kirere. Ubu ngubu umuturage utageze uhunga mbere cyangwa se ngo yabe yakwegerayo mbere, ubu ngubu ntabwo ashobora guhunga akoresheje inzira y'ikirere. Bivuze yuko abaturage intambara ishobora kubera aho ngaho, ishobora kuzahitana abaturage benshi cyane ndetse ikanangiza n'ibikorwa remezo byinshi cyane, bikaba abaturage bakaba bagenda basaba ndetse bakaba bafite n'ubwoba buremereye cyane ku bintu bishobora kuza kubabaho bitewe n'iyo ntambara ishobora kuza guhuza ibyo bihangange bibiri. Ubu ngubu Irani ayo makuru niyo makuru amaze kutugeraho, ndabwira ati ubundi amakuru yose akigerwaho niyo makuru nzahita mbagezaho. Wowe ikintu cya mbere ukeneye gusa gukora ni ukora subscribe, ahasigaye ubundi iyi nkuru kugira ngo ijye kugeraho neza cyane, ibintu bimeze neza cyane. Ndabashimiye, nitwa VG Teacher.